Lernen Sie Deutsch mit mir zum guten Preis und ausgezeichneter Qualität. Hallo Leute, wie geht's? Dobar dan ljudi, kako vam ide? Mein Name ist David Jovanovic. Also ich heiße David Jovanovic, ich bin ein Deutschlehrer von Beruf und ich möchte heute mit Ihnen die Nomen-Verb-Verbindungen bearbeiten. Znači želim da obradim danas sa vama Nomen-Verb-Verbindungen, to jest nemačke fraze. Šta su nemačke fraze? To ćete saznati na sljedećim slajdovima. Zuerst möchte ich erklären, was Nomen-Verb-Verbindungen sind. Prvo bih želeo da objasnim šta su Nomen-Verb-Verbindungen. Znači, Nomen-Verb-Verbindungen, auch Phrasen oder Kollokationen genannt, sind Kombinationen aus Substantiven und Verben, die gemeinsam benutzt werden und eine Bedeutung bilden. Znači, to su nomen-verb veze, fraze ili kolokacije su kombinacije imenice i glagola koje se zajedno koriste i koje imaju određeno značenje. Želim ovo da popravim, koji se zajedno koriste i imaju nomen-verb su kombinacije imenice koje se zajedno koriste i imaju određeno značenje. Šta to znači? Pa to znači sljedeće, kada mi želimo da napravimo neku konstrukciju koja je malo složenija, onda moramo da koristimo i imenicu i glagol. Kao na primjer, ja sam pitanje uradio, ja sam pitanje učinio ili ja sam pitanje postavio. Mi kažemo ja sam pitanje postavio. I to je neka vrsta kombinacije imenice i glagola i takve stvari postoje i u nemačkom jeziku. Zum Beispiel, ich habe eine Frage gemacht, gesagt oder gestellt. Ich habe eine Frage gestellt. Ne može se kaže ja sam pitanje napravio, tako nego si pitanje postavio. Ich habe eine Entscheidung gemacht, gesagt oder getroffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja sam pogodio odluku ili ja sam sreo odluku. Kod nas ne funkcioniše i kod nas se kaže ja sam odluku doneo, ali u nemačkom se ne kaže ich habe eine Entscheidung gebracht, nego ich habe eine Entscheidung getroffen. I to je nomen-verb konstrukcija. Sie sind relativ fest, oni su relativno čvrste i kao takve mora da se nauče na pamet. Und die erste ist hier. Sich in Abhängigkeit befinden von. Biti u zavisnosti od ili nalaziti se u zavisnosti od nekoga. Znači, durch hohe Kredite befindet sich die Fabrik in finanzieller Abhängigkeit von den Banken. Znači, zbog visokih kredita fabrika se nalazi u financijskoj zavisnosti od banaka. Bukvalno kroz visoke kredite. Zato što oni gradi na taj način tu prepozicion nomen konstrukciju. Zato što kao što mi kažemo, kao što se kaže ich befinde mich zu Hause, a ne am Hause, tako se kaže i durch hohe Kredite. To prosto se ta konstrukcija koristi na taj način. Dann gehen wir weiter. Auf Ablehnung stoßen. Suočiti se sa odbijanjem. Znači, meine Ideen stießen auf Ablehnung. To jest, moje ideje su bile suočene sa odbijanjem. Ihr könnt sehen, dass es hier einen Mann gibt, der ein bisschen nicht in einer guten Laune ist. Er befindet sich nicht in der guten Laune und er schaut euch ein bisschen streng an. So. Sehr interessant. Znači, bukvalno stoßen je udariti. Znači, kao ich habe dich gestoßen. Ja sam te udario ili odgurnuo. Znači, bukvalno odgurnuti ili udariti se sa odbijanjem. Ablehnung je odbijanje. Interesant. Dann gehen wir weiter. Abschied nehmen von. Oprostiti se sa nekim. Znači, meine Mutter nahm Abschied von mir auf dem Bahnhof. Moja majka se oprostila od mene na železničkoj stanici. Čisto znamo, imamo uzeti oprost od nekoga, često znači oprostiti se s nekim sa vekova, kao oprosti se od fakulteta. Ali u ovom slučaju više znači kao od nekoga reći nekome doviđenja. Also jemandem auf Wiedersehen sagen. Das bedeutet nicht immer, dass zum Beispiel kaže oprosti se sa fakultetom, oprosti se sa dobrim ocenama ako ne učiš, nego ovo više kao sag auf Wiedersehen. Also in diesem Kontext wird es benutzt. Bei uns benutzt man es ein bisschen anders. Sehr gut, dann gehen wir weiter. Eine Absprache treffen, sklopiti dogovor, dogovoriti se. Bukvalno treffen znači pogoditi, kao ich habe das Tor getroffen ili ich habe
meine Schwester getroffen. Ja sam se sreo sa sestrom, ja sam pogodio sestru. Znači, wir trafen eine Absprache in Bezug auf die neue Systematisierung der Arbeitsstellen. Mi smo sklopili dogovor povezan u vezi sa novom sistematizacijom radnih mjesta. Trafen je naravno preteritum, ovo ostalo je veoma logično, in Bezug auf, u vezi sa. Oni kažu u vezi na. Interessant, also diese Präpositionen benutzt man nicht immer auf der gleichen Art und Weise wie in der serbischen Sprache. Kao što znamo, mi kažemo ja sanjam o nečemu, a Nemci kažu ich träume von etwas, znači von dir, od nečega. Nisu uvek kompletno iste. Dann haben wir hier eine andere Nomenverbverbindung, also Nomenverbverbindung, Anerkennung finden oder genießen. Bukvalno ugled naći ili uživati. Uživati ugled, biti ugledan. Znači, die neue wissenschaftliche Arbeit findet große Anerkennung unter den Akademikern. Novi naučni rad uživa veliki ugled među akademicima. Mislim da ovdje nema nikakvih posebnih reči koje treba da se objasne. Die Sätze in der deutschen Sprache sind meistens länger, aus dem einfachen Grund, weil sie Artikel haben und oft müssen sie auch Nomen benutzen oder Subjekte können nicht ausgelassen werden. Subjekti ne mogu biti izostavljeni zato što, za razliku od našeg jezika gde možemo reći radim svakog dana, oni moraju reći ich arbeite jeden Tag. Znači, oni moraju da kažu subjekat u većini slučajeva. Also in den meisten Fällen muss man einfach das Subjekt sagen. Bei uns nicht. Den Anfang machen, započeti, bukvalno početak učiniti. Znači, wir müssen heute mit dem Projekt den Anfang machen, mi moramo da započnemo projekat danas, ili moramo. Kao što vidimo, wir mora da se kaže u nemačkoj rečenici, wir, kod nas to može biti izostavljeno. Also bei uns kann es ausgelassen werden. Auslassen, izostaviti. Dann gehen wir weiter. Anspruch erheben auf, Ansprüche stellen an. Podneti zahtev za. Bukvalno zahtev dići na, zahtev staviti na. Znači, die Angestellten erheben Anspruch auf mehr Urlaubstage, zaposleni su podneli zahtev za više dana odmora. Bukvalno, zaposleni dižu zahtev. Bei uns also ist es ein bisschen anders als in der deutschen Sprache. Sehr gut, dann gehen wir weiter. Anstrengungen unternehmen. Uložiti napore, bukvalno napore preduzeti. Pa, auf dem Markt zu bleiben müssen wir mehr Anstrengungen unternehmen. Kako bismo ostali na tržištu, moramo da uložimo veće napore. Dosta interesantna prva rečenica, to je infinitivna rečenica, zu. To je rečenica koja znači kako bismo, slično kao damit. Damit wir auf dem Markt bleiben können. Müssen je ovdje na prvom mjestu u drugoj rečenici, zato što je to glavna rečenica. Onda se sehr interesant, veoma interesantno. Kad je glavna rečenica na drugom, trećem, četvrtom mjestu, onda je glagol na prvom mjestu. Kao weil ich heute arbeite, muss ich mich erholen. Onda kann ich mich erholen. Ne ich kann mich erholen. Kako da znamo što je glavna rečenica? Pa one su obično one koje ne počinju sa veznikom. Čim rečenica počne sa veznikom, obično nije glavna rečenica. Dann gehen wir weiter. Eine Auswahl treffen, zur Auswahl stehen. Znači, izabrati i stajati na raspolaganju. Znači, unser Unternehmen muss bald eine Auswahl der neuen Geräte treffen. Jedoch stehen uns aber nicht zu viele zur Auswahl. Znači, naše preduzeće mora uskoro da izabere nove aparate, ipak nam ne stoji mnogo njih na raspolaganju. Interesantno je da postoji reč aparate u nemačkom jeziku, also die Apparate waren gebrochen, oder zerbrochen, znači aparati su bili polomljeni, ali oni češće koriste reč Gerät ili das Gerät. Isto koriste reč die Maschine. Interesantno. Dann gehen wir weiter. Einen Beitrag leisten zu. Dati doprinos, doprineti. Bukvalno jedan doprinos učiniti za. Die Architekten leisteten einen großen Beitrag zum heutigen Aussehen der Stadt. Arhitekti su dali veliki doprinos današnjem izgledu grada. Interesantno je da ovo zu se teško može prevesti, jer reč zu bukvalno ima stotine značenja, slično je kao reč tu u engleskom. It's too much, das ist zu viel, to je previše. Ich gehe zur Schule
ja idem ka školi. Znači, zu ima mnogo značenja, obradit ćemo ih kasnije u nekoj drugoj lekciji. Dann gehen wir weiter. Einen Beschluss fassen, doneti odluku. Znači, der Staat fasste den Beschluss in kürzester Zeit die Modernisierung der Industrie durchzuführen. Znači, država je donela odluku da u najkraćem roku sprovede modernizaciju industrije. Interesantno reč fassen je uhvatiti, kao fangen, slično. Znači, oni odluku su zgrabili, uhvatili su odluku. Slično je reći, srodna je se reč anfassen, to je dodirnuti. Interesantno. Znači, sie haben nicht den Beschluss gebracht, kao bringen je doneti, nego gefasst. Zato što oni koriste glagol fassen za ukoliko žele da stave do zaključka, ukoliko žele da stave nekome do znanja da su doneli odluku. Also ich habe einen Beschluss gefasst. Interesantno. Dann gehen wir weiter. Beschwerde einlegen, erheben, gegen. Uložiti, podići žalbu protiv. Znači, gegen die Entscheidung der Kommission werden einige Gewerkschaften eine Beschwerde einlegen. Tako da, protiv odluke komisije nekoliko sindikata će uložiti žalbu. Interesanterweise, ono što je interesantno je da reč sindikat u nemačkom znači mafija, kao syndicate u engleskom. Znači, reč sindikat nemojte koristiti jer to najčešće znači mafija. Zašto? Pa nekada su se udruživali, verovatno sindikati, su korišteni kao vrsta paravana za mafiju, ali ukoliko želite više da saznate o tome, možete da potražite malo na internetu. Dann gehen wir weiter, also ihr könnt das auf dem Internet finden. Etwas in Betracht ziehen, uzeti nešto u obzir, bukvalno nešto u obzir vući. Znači, unsere Vorgesetzten haben die Entlassung der Mitarbeiter in Betracht gezogen. Naši pretpostavljeni su uzeli u obzir davanje otkaza radnicima. Znači, naši Vorgesetzten, to su pretpostavljeni, su otpuštanje radnika u obzir povukli. Jer ziehen znači vući. Slične se reči einziehen, to je useliti se, ausziehen, iseliti se ili svući se, anziehen, obući se, umziehen, presvući se, ili reč Zug, der Zug, što znači voz. Sehr interessant. Dann gehen wir weiter, Bezug nehmen auf, to jest vezati se za, povezati se sa, to jest vezu uzeti na. Der Anwalt nahm Bezug auf die Aussage des Klienten am 25. März. Znači, advokat se vezao je uputio na izjavu klijenta 25. marta. Interesantno je da rečenica der Anwalt nahm Bezug znači advokat je uzeo vezu na izjavu klijenta na 25. marta, zato što sa datumima ide am. Interesantno. Dann gehen wir weiter. Unter Druck setzen, unter Druck stehen. Znači, vršiti pritisak, biti pod pritiskom. Bukvalno, unter Druck setzen znači staviti nekoga pod pritiskom. Slično kao stellen, samo što se ovde koristi setzen. To su vrsta sinonima, razlike naravno da postoje, ali mi ćemo njih da obradimo nekim drugim slučajem. Znači, meine Schwester setzt mich ständig unter Druck während meiner Arbeit und deshalb stehe ich immer unter Druck, wenn ich mit ihr ein Gespräch führe. Znači, moja sestra vrši stalno pritisak dok radim i stoga sam uvek pod pritiskom kada vodim razgovor sa njom. Interesantno je, znači, meine Schwester setzt mich ständig unter Druck. Ständig je stalno. Nema ovde nešto pretjerano se objašnjava. Ima još jedna nomen verb konstrukcija ovde, ein Gespräch führen. Voditi razgovor. Isto kao kod nas. Führen je voditi, Gespräch, razgovor. Razgovor se tamo vodi. Sehr interessant. Wir gehen dann weiter. Eindruck machen auf. Ostaviti utisak na, bukvalno utisak učiniti na nekoga. Der Künstler machte einen ausgezeichneten Eindruck auf das Publikum. Znači, umetnik je ostavio odličan utisak na publiku. Nemam nešto pretjerano da kažem. Wir können weitergehen. Einfluss haben auf, unter dem Einfluss stehen. Imati uticaj na, biti pod uticajem nekoga ili nečega. Tako da je isto kao kod nas. Možda stehen više kao stojati pod uticajem nekoga. Die Veröffentlichung des Buches hatte einen starken Einfluss auf die Politik und deswegen stand der Autor unter den Einfluss der Regierung. Znači, objavljivanje knjige je imalo jak uticaj na politiku i stoga je autor bio pod velikim uticajem vlade. Interesantna reč Veröffentlichung, to potiče od reči Veröffentlichen. A Veröffentlichen znači objaviti. A to je srodno s rečima öffentlich, to je javno, ili offen, otvoreno. Zato što nešto što je javno, to je otvoreno. Interesantno.
Regierung je u vezi sa regis, to je ili režija, regierung je vlada. Znači režiser je onaj koji vlada filmom. Interesant. Dann gehen wir weiter. Entscheidung treffen. Znači doneti odluku, to je odluku sresti ili pogoditi, jer treffen znači pogoditi, ali sresti nekoga. Also ich habe meine Schwester getroffen, ich habe das Tor getroffen. Oder ich habe zum Beispiel den Ball getroffen. Ja sam pogodio loptu. Znači, der Betrieb sollte mehr Geld sparen und aus diesem Grund muss die Entscheidung über strengere finanzielle Maßnahmen getroffen werden. Preduzeće bi trebalo da uštedi novac i iz tog razloga se mora doneti odluka o strožnim financijskim merama. Interesantno je da ovdje imamo reč Betrieb. Betrieb je u ovom slučaju preduzeće, kao das Unternehmen, die Firma, ali reč Betrieb u originalu znači pogon. Znači, naravno može značiti pogon, zum Beispiel das Flugzeugbetrieb je pogon aviona, ali u većini slučajeva reč Betrieb se koristi kao sinonim za Unternehmen, za firmu, za preduzeće. Dann gehen wir weiter. Zufolge haben imati za posljedicu. Slično je kao kod nas, za posljedicu imati. Die Automatisierung hat eine größere Verschmutzung zur Folge. Automatizacija ima veće zagađenje za posljedicu. Interesantno, Verschmutzung potiče od reči verschmutzen. Od reči zagaditi je verschmutzen, slično je s reči šmuc, prljavština. Idemo dalje. Eine Frage stellen. Ako bi morali neku konstrukciju da znate, to je ovu konstrukciju. Umjesto da kažete ich frage dich, vi kažete ich stelle dir eine Frage, oder ich stelle ihnen eine Frage. Znači, to je postaviti pitanje. Die Lehrerin hat dem Schüler eine schwierige Frage gestellt. Znači, učiteljica je postavila teško pitanje učeniku. Veoma logično je šta to znači, tako da ne moramo nešto da previše analiziramo ovu rečenicu, ali možemo reći kao die Lehrerin fragte dem Schüler. Fragte den Schüler etwas. Sie fragte den Schüler etwas. Pitala je nešto učenika. Sie fragte mich. Izvinite, nije dem, fragte den Schüler. Zato što ih frage dich. Ja pitam tebe. Kada ja ne znam da li je dich, da li je u pitanju akuzativ ili dativ, ja prosto stavim glagol i vidim da li ide sa dia ili sa dich. Ako ide sa dia, to je dativ. Recimo, ich gebe dir, ich helfe dir. Ali ako ide sa dich, onda je akuzativ. Ich frage dich, ich schlage dich. Ja te udaram. Interesantno. Und dann haben wir noch einen Gefahr bringen, dovesti u opasnost. Die Luftverschmutzung bringt das ökologische Gleichgewicht der Stadt in Gefahr i zagađenje dovodi ekološku ravnotežu u opasnost. Interesantno je da ta reč in Gefahr bringen ima isto značaj kao gefährden, ugrožavati, gefährden. Znači, Luftverschmutzung je vazduh, zagađenje, dovodi, znači dovodi ekološku ravnotežu grada u opasnost. Interesantno, reč Gleichgewicht je sastavljeno od dve reči gleich, isto, gewicht, težina. Znači, ista težina je ravnoteža. Nadam se da ste bili zadovoljni sa mojom prezentacijom. Biće još više slajdova, još više Nomenwerferbindunga. Ukoliko želite, možete da lajkujete, subscribe-ujete i pošaljete i preporučite ovaj video još nekim ljudima. Also, falls ihr zufrieden seid, könnt ihr das Video liken. Also, ihr könnt subscribe machen, also den Knopf unten drücken. Znači, pritisnuti dugme. Und wir sehen uns bald wieder. Okay? Tschüssi, auf Wiedersehen.